Mentak si balang ka kenai trik wia yong kinong ilam ka right mensau kilokot ya ka jing yalang pai pa halang pi na ka benta ban pen sngo biang sa ka sorkar baka dei ban pen bet nyok kloi kat bala yu put usam ubla sa teng na bon po snem kinong ilam ka right mensau kilokot lang ru ya baro kinong ilam jong ki seng san per thei ki rang ba shnong bat ki pai ba khasi bat garo na kinong ilam jong ki seng san per thei ki blawan ban ya snok ti lang akate ka jing lang kilong uba bani roy ling do ling khoi kertong MDC jong ka VPP hak election bladem uba lur shai kharbani MDC ka ramprai jengam bat uba kipi pangyang MLA barem ka ramprai jengam constituency kat ba kinong ilam jong Congress bat NPP kim shim la poi satya akate ka jing lang dagi spa ngot ki pat ba kile poi hakaba da ka wei ka sur kile rai man pa da ka jing to shu mentri rang ba ka jela ba un pen sngo syaka sorkar asam makin pendap no ya ke jing ya penbet ya uput usam kumba kila dep pen sngo syaki pat ba haka kan riu tarik unai wing arhajar arpuar haka jing ka dulang jong ki halang pi haka juga por kila rai balada ka sorkar kadang pen slam kim ban si ban pelong da ka jing ki ka bating e Honorable Chief Minister, Deputy Commissioner, West Kassim. He is the convener of the West Kassim Regional Committee, West Kassim District Nostroid. Subject: prayer for resumption of interstate boundary talk of Lampi sector, West Kassim District. Sir, we refer to the subject cited above. The public meeting held at Lampi today, the 9 April 2025, attended by the public of Lampi area, including leaders of the area, responsible leaders, and the representative, including our respected MDC, even MLA also, unanimously resolved to urge the government of Meghalaya to immediately resume the phase 2 talk of interstate border area of Lampi sector for early settlement of the long pending border dispute, which has already adopted by the government of Meghalaya and Assam to settle this matter. The people of Lampi sector has also expressed confidence and positive hope for the commendable commitment of your government to solve the long-pending interstate dispute once and for all. And the historic visit of both the Chief Minister of Meghalaya and Assam at Lampi on 16 November 2022 have instilled the sense of security and the sense of fulfillment the long expectation of settlement of this dispute. Terus kaji kerja kasdang nadu musya bengyo ya ka jelahi kenai spa sanpu satu pot yo ya ka jelah jongi hangi bata asam bengyo pada kajong jelah pada kenai spa yo pa hari adu dipor imla bengyo ya kaji duit kiput kisang Timutara sanpusan senem pura layat senem hari imla banyo ya kata solution ne kata gaji berbit no kina keleng junga kum unong mikmat jong kadang thai bangayu yali nadon hapo putsam badon hi ha keberia nadon kata gaji sokya nakeleng junga bakwa ru ba barang ne shikmat inyo no la kajong kita kiput isam baknang ba kalait ka umsaw kalait kajing ya kenat nani shikmat bat kajing wan jung pi menta ka musim yang kinong mikmat ma beling oi pi ya kani ka kam om ndai ban shniat tang ye kinong si shat shnong tang ik nong elam tang iki kita kisim kita kisida hari nong kam jing teli na kishnong ke ba pero na ke baru nama leno ila da mentangin dong kajing teli teleng juga kerpat wet ya baru kinong sin shat shnong ya ki dang ba shnong ya kinong ilam juga pultul pa tiba per ya
Ngiklet no ya kajing kuak buron. Ngiklet no ya kajing snow. Jat beriu ya kajing snow. Hima ya kajing snow. Hima sima ya kajing snow. Berkuak balong kum kita kinong ilam kebak khmat hari ngong epi ngin kam kajing teli. Banora ya kajing kala. Banora bat pembei keputusan. Kena keling jungaru ngakuak Begitu ya kentam ek sodar. Jung sinong baper kini si sodar kibahap hangne ka lampi sektor kebetulan kumbasan tulai nang sam sok sinong. Bah lakum ro. Ini perking bah bani ai na sikul maro. Kawai ka ba ngalap mga kumnong ilam badang samla. Baka kung baka asam kayo man sukli ha kajela ka jumi. Kadai ba tenteng kinong ilam julalik no. Kia ai in sikulma bakawe kajing ya shim ya ka development kaba ai ka sarkar asam tinagalang juga nakarpat epi kinasusunong kung nungilam ba nimday banya shim kajing matoy na kasukar asam na bangilay kajing kulma nabalay tinteng ba ya kajing bam arangoloy kajungi tinteng kawan ra ya kajing kulma bat dadangi kwa penbait dong gimna penbait nama balay hang thiru ladang krikot ladang ka kasawe hangiru ang kasawe kunong ya penbitput yang lang juga nakarpat kamtam ya kitogi sinong padon hajan berkasam ba kamtam magi kung kinusya sinong kigangbura kisodar kiatman toy perking ba banya pediang ya karoy kepar na ka asam Hakakat nutri kuno bambar kadai kesni sajing kemar kumbongi major sakamat bahadin sampusnen bagani gamadan kadai kejakasani yukujak joki artindi ki jala lembaga chief minister Mr. Conrad Sangma si Mr. Honorable Chief Minister Batulu Honorable Chief Minister Assam Himanta Biswa Sarma kiwalan halangpi ila pandang lang kadai meeting ila khotlang bat khasi bat garo bat dikhar bat bar khoi jal ko bat ke jingkren go jongki Prajin sim sibut ke decision ang ni ke ekarai telah bisuya ha kodon ke draft ang tu ucerman usa khot sibut sawan wai bakadon ketu ka visit program jongki RCB star bat kiniga meeting jongki RCB star kiwan ong ni babaru atli ki komen nila snap nila slow ke jingam jongpi sampai senem minta idon hangi ban pentik siapi ke ba ban penbai ya to purusa tunun dai wacing ni sak tumi cing seri bahabaman si dok tarik hajar kogre hajar geni kogre geni si dok tarik November jauh bisong majo kana nangi problem nang kuba kena temaha na cing cing sabakan ha asam si sabakan ha ni go cinga do absen gini government absen sakni chief minister yang ang yang problem ko sop ka gen settle karen na bisong oh sa uli giman ya sumayo singa government sin may ba numadam watakin rupa gani ka por ya gani ka jinon gani ba kumbalaan ban penbait kumang bumi yang ay gajing pentemau ay gajing rupa ay gajing dawa banong ko ka sarkar kumapilawan kan hangi ni kuha batin penbait no isa sa kita ni buting kapag tengkam magan ka pamama mahindro lem kunta lalaki khun kin danyar lalaki khun kin angmar ki khun kin so ka jing ngam la ni jing pan jing don kam kapabar ka kini sabak asap pi tikiti ka sarkar jimi ro bisab jar de silent misconception yo itu sab jar de pala biang kun lawan lu ya lu jing sta pala biang gitu de sementara jing syok guna kendiat ini saten guna kendiat jing kurma guna kendiat ini sab jar de lawan longsu tak ada baru saya tidak perlu dengan diskusi ngelawan snap ngelawan mal dogamet ngelawan no tengkan bani ong ya diskusi fu kesucian no ya kesukaan jelah ni telah ya kata kata tenaga yang orang Malaysia miru lembai ini sidang rom jemi insa ya tu ya bani kabani ni jadi kita dawa bagi sim saragu kilawan ni kila kolar balaman sim tu jingkit kia
Mana misu ke kerja ke tega kumar ke sumar. Kecista joki, berkabor joki, no, penting no. Jadi punya penting baik tega tega joki. Nanti kau bawa jom sektor baru kau ingin bang baik. So penting no ini. Mau kata tega joki kot joki berkasih.